Иргун булдыр хизепле телеграфисем. Паинхи галачевай бер Чуваш патшалық филармониян илемле хердежине Николай Казаков айхравлармыр. Николай Нилович сылы сунадып. Иргун, тавдабыш чөннежен пиде хала сана көрма. Тюрех сире пурде бірле саламлатпыр шавражол яджве. Мінле кітсейлдірезіріна хал шандалығында кренлен мелтынланма бұшлары тавралы хой кәвебек. Музыка жернаде? Тавду радио спать ширнать, юлашки вақытра, юлашки жол чанақта пиденумай юрзем кавелярым, ол филармония директор ішне хварневе бол жөнде, мен жөнде зен пуш ужылать, камылзем лайхрах, пиде савынап, вот шавынбек пурны шаврын задухнажын. Таврынарха иртне әмәрін сағыр вунымыш шөлізем батне. Уңдюхне денде шагымбек комылбақ, шамрыгача, пызық шандикпа, шубашкарды музыка уйрымне. Чуваш патшалық педагогика институтінде музыка уйрымне бідерне ғышын хузанды консерватория дұқ сағаят. Мүлі әмітсенбе бір сағеден ұнда? Уңдюхне консерватория манауыл шатмаға лекні бігяқту енжінде, менжінде сен үті мана интереслі мар предметсім консерваторинже жүк качуында. Пәдем калажу музыка берги, ректор унчукне социализмла эш геройы Назиб Жиганов пиде телінмелі үржин чавал, варендетші чав музыка нажишмар, тада пурнышра мілі пурнымалы неде. Тебір Анатолий Борис Лупов, ман профессор бүлдешейл бүлен был, нумай болмас шыре. Кече яла жинеінде бұл пиде телінмелі пурныжа лекрім демелі. Тада парлевренеген ебір музыка ветсім бе бірлеврене, өзім бұрде хула хераджизм, пиде нумай тан барачысым. Кинозы неізе жүретіште, пиде куляначыш, еб ынланман жын тебір киноны хал азайлепте, өзін таврагурыме маннебеділ наштарзан нумайрақ білнезім, поэціне білне, поэзіне айып ялда юсе ытларақ метчі қалаза жүрені білді. Анжықсан ондолулық плескеліне бұзық бұлнышкеға? Палах, унчухне варезе дұрат, чун десплат, туемзем бидевілі, түрек юратса бұрақан, кішта юраду, онда музыка поэтсын дошавым бегехінде, поэтсым шивыхи візім композиторзым бе. Сагрывынымы шылзен варенде езі хузандан максималист болза даврындын. Максималист чынақта бұзығымытсен бе, кем дұза бірақасла асла комылба. Шавзен бұрныша кетеші? Тавдур радио спать пурныжа кеджиш шау ебір шутланызым, ебунчухне килзенех палашрам гунда Валерий Тургайба, Борис Чендыков, Ирина Митавызым, шамрык поэтсе, мунчухне мускаврые литературы институтне птерзегелінде, візенде манни бігех комылземче, шау клубра, менжен ебір чываш, кевибеда ташламас бір менжен, сяны жинжен чываш юры янрамас тезе, фара пышларымыр шавынбек ташламалы юрызем ядырлаза ширма. Унчен, есер шагымбек, иреклін жошлама бұшты чен, пирен чываштен жинже пулманшке хавызем, чываш эстрады юрриземге булман. Падях пулман жерден есер шеннене илзегілме бұлдардыр. Падях пулман дес келмес, ман мүнжінде зен ебастыва общитмелмеш шулзынже, вот Геннадий Борисов ширны, Красноармейскинже, ансамбль бұртшы биде сагронным шулзынже, унчухне синтезаторзым, тух режінде шәне инструментсым пач тақшан унчен булман ебалазым, астыва пір тұғырвынным шулзынеле бұл, епкалап синтезатор мелі, а шау ялда телефонда жүкі. Вот укшак стала я распать, шавында телефон гертме, ну палах телефон гертме. Бунда депутата герзагарым унгышын, вот шулзем герле, больницазем. Но анжақта шау укша паджышсым бире, шанчықне студии дума. Ал бинчым мала, ну биде біз укша унды берін аштарзан. Методика центры бурчы культуру министерствен клубсым бешлеген. Вот шауында бір студии дузайма пулдардымыр. И паян кигунба бықсан, паян пиде завынап, мен жіндезен ман шутпа, паян чываш эстрадыне ман варжас келмес, немен жінде. Унчен бір вуны жул галла нажарчыл, но паян ман шутпа пиде интересле юрышсем бұр, юрызне шираганзым де пиде нумайт. Иги радио чывашла галашма бұлдарашы, и день бұшлаза кашчен чывашла юрызем янрашы. Шулзем хвас сижен
Сылатмышсем уjas сиженне депутата гайман дестем десенде. Ну, я Ща поняла, музыка ща и музыка небес нам, искусстварах адам чузым тарастызенде. Ща музыка студийне, эстрада, унжухнеги кайран премыш президент Польша Николай Васильевич Федоров патнега кайны четел булынчы. Оде бір тударзын жен малдан юлмастер марчы дезе, юлза бұра бұшла рымыр дезе пожырғандар атчынже. Но ол нумай же ведь пиде укшаба жығынны. Ибир адядюхнес махран изир шубах щав рынымыцыра ушначы студия. Шаплавет, мне шкель хавхаланза пожирдар пуштардыр пер ушкан. Унда чвашла пельзех кайман юрсем де бурче юн бадьваш везем шаплавет. Андяхта пирен жень был чамрыксем жень андых тарза яраган тапхырча. И бир чвашла теленмеле хюхем эстрада юрсем илтме пышларымыр. Профессия жайра. Сагрыванным шузень вещне лечебуль санзар ушкан чамырданче. Пергеленче бра. Изерна міле бұштардыр, еврлықсем бұлнақ бол, андяқта езір парынман. Он жоқне еврлықсам юрлаган болман энде. Эстрадалла юрлаган болман небе, малдан хам юрлаттымчы, кайран Саша Сафронов илем ансамбльде, она ширдаратымырчы, новыл чувашла білмес, пиде еврчы ширдарма, мен жіндезен паян хебе компьютерзен болман. Он жүхненде премеш альбомсем дұхреш, санзыр ятпачы. Шав альбомсенде камсен юриземче. Но ман юризем, юризне епшерне пурнеде. Людмила Семенова хулара юсня хирарым бұрчы шаплавет, шебіс саслыскер. Пидела хирлачывал. Анчах кайран, он жүхне шав альбом балли, ширдардымыры бір илем ансамбль беде, хамыр шав студенже, парремыш эстрада фестиваль знейр тереме пушларымыр, опера балет театрынже, но пиде нумай жинча, билет илме жүкче. Но я пшутла шав вақытсыне кайылла тавырзан да лайық пулмала дезе. Шенерен, шене жайба, паянги шамрыксыне, паянги ажасыне қызықлы бұлдырды. Мен жырмандар ать? Немде жырмандармас. Жырмандарма бұлдарат ман шулзаменде. Еп візенен ланмазан бұлдарап. Вот чунба манна 2 келет, тен візем женеп, ват старик. Шугах поль. Тогда шакнагал захварам. Николай Казаков, Юра Шпек, сценный день анзасын, и бер шуга дуду ирмар. Еп юрлама білменде, никшанда, епна халки бушпа білеп, манун жүхне юрлама туғачен телевидение жіне, каймалла болны музыка училищене, унда болны лайық педагогсым, мана врендерға юрлама десе. Шавна тынжи деймен ман. Халдеп, нумайш никалак, малдан врендер юрлама, кайран сцена жіне дұқыр десе. Халах міле юрадачы, міле юратсақ мыласа ешін ачесе. Бұл жайба, бұл үнжухне лайық болны, но паянги күнба бұқсан, паян үнбек шайба жеш юрламалам бар, паян лайықрақ юрласпайды. Анжақта езір, Валентина Салихова байықсыр, кебір юрыш шуратса үстердер. Ховарн херр бірге қалап. Саша Александра Казакова берген. Ол чеккеренбек юрлаза юсырде, кайран, нарспей мюзиклда юрлар энде ол, комеле он юрлас келетте, бір хириш пулмарымыр. Нарспей мюзикл берге уйрым сымақ. Вал сирен пулдаролы шөлешінче уйрым түбе. Вот халеп каларым, шамрыксыне валли, ажазыне валли, қызықлы юрызым кирлы дезе. Ебір унжухне де шав нарспине, шав делевбек шернче. Борис Чиндыков па Карымыр Самар областне, пирн театр ба нарспи спектакль ктарда шонда. Бунда трактор шав мәнешіне тонда сцена урамравал бұрат спектакль. Үтларах карджиксем, стариксем бұғашы, шамрыксене пидех интерсленмес. Ебір Борис Пагалапыр. Шамрыксене вот мен бе интерсленме бұлдарай бірдізе. Давай шамбек нарспей шене вариант шыра бірдізе. Вот шавын ұнғышын ширым жол иртірі. Темеше құды бірнай опер балет театрынже лардашынчы, пулмаре, вара кайраны филармония директорне эшлеме бұшлазан. Шавналарда айрымыр. Шавынгышын нумай интернет-рада болаттымчы. Вот чувашла вренес келеттезі ширашы. Вырыс, чувашла білмейн шинзымынде. Вот шакна гурзан, пирн чувашла вренес келзегары дезе. Вот паянда шавынбек юрызым келді, шингаладыр. Ман чувашла вренес қадезі, чувашла шавынберге ұтларақ шутласпайды. Сәні жинже бұлдыр. Шавынбек интереслі ябала. Шавынбек интереслі юры. Ой, епте вренем қадезі. Тілінмеле шамрыксене дапрацайраган, шеклеген, врадаган, мюзикл бөлдевал тінақта. Изеріна коллег
чорзырлықпа ярса илдер. Унда хасирен юрлаган земде чат чвашла иреклен галачаган сем мар. Неме бұқмазыр, езір бұштардылы шагынбек ұшқын. Шамбек пуштардан галачте манбатын артистім көріште. Ол чувашлы була дедізе, өзім маненде, осыне чувашлы интереслі мар. А кайран өзім комылязым ұлжын загарыште, от сауын зақ чувашлы юрларыш. Ябалыне курзан, өзім сауын загарыште, урықла өзін комылы ұлжынчы. Залра яланах пәр пужы вырында юлмасчы. Билетсем чилаймалдан судын забдеттеш. Хал был пуладе. Хальбоде бір филармонде шене залра, шене майзем бұр. Ебіна двашын филармонии игі состав артистсен беденде. Шерім жылгетне езір шак бұрны жагрессе, шавынде бұл мехел жетнене білдерейді. Мехел денерен, мехел ятпа, ажасен, чывашла юрлаган тірлі үсімре ажасен, проектне мүлі әшегіртсе адресер. Ашамышысем кайранда өтріш. Ошта берін мехел, мәжім болмаш. Иберна терен телерадиокомпания берле. Паян мехел жетместемелі. Мәжін дезен бұл пиде кирлычы, мәжін дезен шау наршпинде юрлаган Наташа Ильста бұл мехеле пилликре жүхне киліне хераджа бұл. Саша Васильевта сетнер рольне бұл шауында келіне бұлны. Паян филармония ешлеген ажазым де өзім мана қалаш. Ой, бір мекелде құтшынны деші. Вот он жүхне шау чывашла юрлаганзым нумайрақ пульчер дезе, ебірна черцадымыр. Паян еп шутлап шыраза дубап бір кам шау ажазым бешлеген. Пәжек ажазын филармония демелейнтіна. Шау ене ерце бұма келжет десе. Мен жіндезен хальман үтларақ вот музыка жирас келет хамын. Мен жіне шау пәжек кезіне интереслі қызықлы юрызым бүлчердеп, візен хулара шуралза, хулара үссе, пирін чываш культурине хула культури доза құраспайды. Ебір ялдан жеш кетсен, пирін малыла адаланы болмас. Вот ты шареп хаптайп якутинже, бурятсым, пиде интереслі ажазым, бізім хойзым бадынже хулара юсне рэп юрлашы тілінмелі, тенже жайбе юрлашы, а пирінде ұмбек тума болады. Керекмелі воспитание де падекрень, адеран бұшланачкеға, шауынбай бір халық пуласлықне пызыкын курат бір болзасын, и пен пачкиземшіне ытларақ, пахмалла темліхне ытларақ уйырмалла темдесесінде. Езір жамбек тапхырын, шавна онланза адаландарза бұдыр чывашын музыка тенжене. Михель, оңғышын авалхи саас проект чуралчы, авалда хой выходенде, шоп шауын жүхне пиде кирлечі. Палахвыл малашне де кирлі. Июнь уйгенже республика күнне еп калатымчы. Давайте вопрос Шавынбек бір ширым шобырже бұрчыр, ширым парапанба чывашла, вот урамзым дұрық, янраттарза дұқса кайтчыр десе. Вот шавындан шав жуғышан бұшларымда, карым ебінде Мускава, шав Гнесинзен академине, еп кала вот Шавынбек шобыр думала дезе. Варай бір миже ончықне више шобырды вайрымыр. Но время возьмем калама биде евр, но пирн шавала дизем вренжиш калама инде шабарба. Паян был шавнгишен адалан забрать десе шутлабе под Красноармейский онда шабарба калама пулдараган ажазем бур еп шутлаб кеслене сен жине гларас под пирн эстрады миле адалан загаре. Шавынбегех пирн чываш халық инструментісі мұзым пәтмеші, туғашы өзім сән. Падермеле демар, мәшін дезесен чываш нации музыка инструменте, чываш чунин сасыне тупса кыларать вәтха, пәнхе чываш патнеші дерет. Бельгенде, Брюссельда болыншы, онда музыка инструмент зезен музейі бұр. И парремыш экспонат шау музейра чываш шабыры, он бадне бұранда наушник сымтықнанда и пирн чываш юррей каладында. Ол тәнжебе, ол парремыш залра кәрзайнех вот чывашран бұшланады. Онда бижебин те пилікшір инструмент, онда рояльзым темде бұр, а мен жын бірін аптермелі. Паян міле әмітсембе, тілевсембе бұрынад, чываш патшалық филармониян илемлі хердеші. Ну, паян, ман, шав ытларах индеп чуваш музыки берге шутлап, милле адаландарас тезе каларым, шав шене артистсем мана биде савандарашсым, паян, эстрадылла, юрлаган артистсем пиденуай. Юрри кевви шитмес тезе шутлапе. Ман паян ишлес келет пызыкрах аудитория илес келет. Ебір филармония был ытларах, но вуну процент халықында жүрет, пәдем халықран, а шав торвуны процентче
Bizne ten itla kızıklamar şan başutlap вот şav ахал халық патне милле шидерес паттезе. Тевренде нельзя, Николай Нилович, паянхи щенетня, юзана, филармония щурде, хой, шамрыксем женевал илердюлле, керзе гурас келет, керзен тугас келмес. Акшамбек. Щак мне были эмпатии, юзана хыщен, щак хавгалану зрушне, мле майзем ущре, юзана филармония щурде. Майзем балах, вот пальдер сезона илзенде, паянги, чи чаплы музыкантсем, тенджери музыкантсем, килеше филармония, хоен талант нектардашы, вот бір филармонии, ушны жүхнеде, хал нумай булмас килзегаре, Борис Березовский был, тенджебе баллы пианист. Везем элехи филармония немле килме майда булман, міншіндезен акустика енжен, был Шавынбек пызык спортсмензем міле калаш, вот өзім Шавынбек елдер кирлесіне, өзім евіш елдербе жүпмашы, вот музыкантсынде Шавынбек бұр зал янрадыр, рояль бұлдыр, тенже шав музыка картыне кедемірді бір шак шурда дуныбе. Анжақта манна ытларақ қызықландарадынде чываш музыкине міле шеклестезе, чываш халығы онда килдірдезе, еп шутла бұнат, твоя пыры бірдезе. Изерінде каларымыр пулдарулық шүлін пучламышын денех Борис Чындыковпа иксер уйрылме тачын пірлеш ұғышлаза чываш музыкине адаландарса пыдыр дезе. Паян иксерін шене проекциям бұре? Борис вел калат эстрада юрлизм бали бадалны дит. Пажереп каларме тень везіне туймас пульдезе паянги шамрыксене. Аман он бегех парнас келмес, бадалын дес келмес. Ман музыки перзанате, паян шырап кам шамрык савышсыне. Вот сирин телевидение эшлеген Алиса Александрова эшлебушларме мана был пиде саундарать, мен жендезен пиде ну ман жутпавын талант пурдезе. Пырте илек икеленмес, чуваш шеревел талантсымбе пиде думай. Калачы пучламышынде Николай Нилович языкаларын халінде директор әшінден, яваплыхынден пужандымда чуным ирге гаре десе. Кәвізем журалма бұшларыш ытларақ десе. Мен думай шлененде директорда. Тюрех, шав пулдарулы әшіпе жеш пұрнмала болна. Тен тада ытларақ твайны болыттыр. Ну, мана вот каларым пирнде ректор, шав Назип Гаяз Жиганов тезе был мана промаях калачы, казак тет, естет каян дет, умбек пызык должностят, ректор була, ну да галан, а вильме вырдан дет, туры занран пырзы дет, деп сана талант падым, кеве жирмай, а есмен дурын дезе. Бұл шавын жүхнех, шавын берге шутланы, но епна яланақ піліне, директор марынде, анжақта хонохман, ман бұл пиде филармонии шуртне твас келіне, еп хонохман тагам дытса дываттез, епна иненмес, сан шав туйыма тагам пурнышласа, хов дытса думазан. Шавын ба еп пиде савынап, ширым жол эшлени, ол саяга имары дезе, баян шав шурджы бур, концерт зале бур, пәдем аппаратури бур, эшле анерген. Апла, парынман күмілба, шекленюлі туйымба, малалла ішлемелі бұлдырчы. Ибір сірден шәне юрогеве кедет бір телеграфшысым бе. Шагын бай бірі хизеплі телеграфшысым хамырыңғыларма вешлет бір. Ибір баян Чуваш патшалық филармонин. Илемлі хердежі бе Николай Казаковпа калашырмыр. Сығы бұлыр, тепреділ бұлы чен. Тада бұш. Сығы бұлыр. Пызықтав сығы болыр.